Dobrodošli u podcast Mrežnica. Naš današnji gost, dr. Zlatko Hadžidedić, stručnjak za međunarodne odnose, političku teoriju i teoriju nacionalizama, publicist, savjetnik nekoliko ministara, ali i političkih lidera, vodio je kampanje nekih stranaka, te je profesor na nekoliko privatnih sveučilišta u Bosni i Hercegovini. U podcastu Mrežnica pozdravljam profesora Zlatka Hadžidedića. Prije svega, profesore, lijep pozdrav, dobrodošli. Hvala vam, bolje vas našao. Hvala vam na pozivu. Profesore, samo ću reći, stručnjak za međunarodne odnose, političku teoriju, ali i teoriju nacionalizma, publicist, savjetnik ste bili nekoliko ministara, ali i političkih lidera, vodili ste kampanje stranaka, profesor na nekoliko privatnih sveučilišta u Bosni i Hercegovini, ali ono što je meni najviše zapravo zapelo za uho, kažu avangardan je, onda mislim moram doći do njega kad je avangardan. Idemo da mi... vidimo koliko sam avangardan. Hajde da vidimo. I možemo li mi preživjeti tu avangardu? I to također. Profesore, svijet iščekuje veliki susret Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xija, koji bi se trebao odigrati ovaj tjedan. Je li to Aljaska 2? Hoće li nakon toga svijet biti drugačiji, bolji, gori ili će sve ići po starome? Što vi mislite? Ja mislim da je prije svega to jedan pokušaj Donalda Trumpa da se iz čitave ove situacije u koju je sam sebe gurnuo pokuša izvući, ali da zapravo nastupa iz jedne krajnje nepovoljne pozicije i da će to Kinezi nastojati iskoristiti. To znači da će preslagivanje svjetskog poretka koje jeste u toku poprimiti neke malo organiziranije forme, ali da će tu Kina preuzeti inicijativu i da će Kina diktirati uslove. Ja mislim da prije svega je riječ o tome da svjetska trgovina koju je Trump počeo da razvaljuje sa svojim carinama koje je uvodio, da će se morati ponovo vraćati na nekakve stare oblike, bar je to ono što će Kinezi nastojati da ishode u svemu tome. Mislim da će prije svega insistirati na ukidanju carina ne samo Kini, nego generalno da Sjedinjene Države odstupe od te politike. Vidjet ćemo koliko će u tome uspjeti. Naravno, nastojat će u ovom tekućem sukobu da pokušaju da što povoljniju poziciju za Iran postignu, jer normalno je Kina se snabdijeva naftom uglavnom iz Irana, možda čak 90% iz Irana, i u interesu joj je da Iran okonča ovaj rat, ali da ga okonča također sa nekakvih pobjedničkih pozicija. Iran naravno te pozicije već u velikoj mjeri i ostvario, ali ovaj susret bi trebao da to verificira. Ja mislim da prije svega to treba da u vezi sa ovim susretom bude rečeno. Da li će biti još nekakvih spektakularnih promjena? Pa mislim da će Kina insistirati na multipolarnosti, na dokidanju američke hegemonije, odnosno pokušaja da se unipolarni poredak održi. Mislim da je to već sada postalo u velikoj mjeri i nemoguće i apsurdno insistirati na tome, tako da mislim da Kina će jednostavno i taj korak jednostavno morati da verificira, a ne da na neki način slama Sjedinjene Države. Sjedinjene Države ovaj put nastupaju zaista iz nekakvog donjeg položaja, tako da kažem. Tako da ne mislim da će biti veliki problem da se multipolarni poredak također verificira u tom susretu. Ukoliko bi Trump napustio taj susret, a da na sve to ne pristane, onda će vjerovatno sebe dovesti u još gori položaj. Onda predstoji
neka vrsta nasilnog preslagivanja svjetskog poretka. Dakle, sada Trump ima šansu da dobrovoljno prepusti neke ovlasti koje su Sjedinjene države do sada imale, a ukoliko ne bude htio to dobrovoljno uraditi, onda će uraditi na neki drugi način, ali mislim da tu nema izbora. Jer A je li on Sjedinjene države su u nepovoljnoj poziciji i to će se Oprostite. tamo još pogoršavati. Oprostite, je li on spreman na to? Znate kako ono, jedan veliki big beautiful dogovor, big beautiful tariffs, svašta nešto. Vidite, on je spreman da to predstavi svojoj javnosti kao bilo šta. Mislim, on može reći da je on podčinio Kinu svojim moćima i da će u buduće kineski lider slušati samo njega. On je u stanju to ispričati američkoj javnosti, međutim, na licu mjesta vjerovatno će imati savjete, ako ništa od ljudi njemu bliskih, prije svega Marka Rubija, da prihvati neke od tih stvari dobrovoljno, da ne bi Sjedinjene države dospjele u još gori položaj. Ja mislim da će to ići tim nekakvim tokom, a sada kako će to biti predstavljeno američkoj javnosti možemo samo zamišljati. Mislim, to svaki put ide neki korak dalje i uvijek je to nešto spektakularnije i nešto što je dalje od realnosti. Mislim, njegove verzije su svaki put potpuno odvojene od realnosti, kao što je i on sam sve više odvojen od realnosti, tako da neovisno o onome o čemu se bude zaista razgovaralo i na što on bude pristao, on će ispričati svoju verziju događaja. Znači, reklo bi se onako da Kina ima asa u rukavu, barem što se ovog susreta tiče, a da je, kako ste vi rekli, Amerika u podređenom položaju. Da, apsolutno. Mislim da to nije upitno. Kina zaista sada ima u svojim rukama i svjetsku ekonomiju u smislu da veći dio industrijske proizvodnje koju svijet poznaje zapravo se obavlja u Kini, da je Kina najveći izvoznik, da Kina ima tu realnu ekonomiju, što se kaže, a Sjedinjene države koje su ostale isključivo na financijskoj ekonomiji sada se nalaze pred slovom samog petrodolara na kojem počiva ta njihova financijska ekonomija. To isto tako nije pitanje da li će do toga doći, nego je pitanje kada će do toga doći. Uveliko se već kreće u tom pravcu, dakle prodavanje nafte od strane velikih proizvođača za juane ili za rublje, međusobna trgovina Rusije i Kine sa juanima i rubljama također vodi ka tome i jednostavno petrodolar će odumrijeti kao sredstvo plaćanja. To se neće desiti na neki spektakularan način, opet da u jednom danu vidimo nekakav krah. Ljudi obično to zamišljaju tako, ali postepeno će doći do toga da će petrodolar prestati da ima važnost i da će Sjedinjene države onda morati zaista da se bave svojim vlastitim dugovima, neće moći da štampaju dolare i da svoje dugove i svoj deficit i trgovinski, a i budžetski pokrivaju tim petrodolarima koje štampaju onako nemilice već godinama. Sada će se sve to morati promijeniti. Kad gledamo sada taj sastanak odnosno Trumpa i kineskog predsjednika, kakve bi mogle biti dugoročne posljedice? Sad ste neke naveli, ali primjerice za nas, za Europu, u ekonomskom smislu. Europa je tu u još lošijoj poziciji nego Sjedinjene države. U velikoj mjeri i rat u Ukrajini su Sjedinjene države zajedno sa Britanijom otpočele kako bi Europu dovele u krajnje nepovoljan položaj, kako bi jeftinu rusku naftu i gas
oduzele Europi kako bi Europu dovele u sukob sa Rusijom, kako bi je dovele u bezizlaznu poziciju. Sada sa zatvaranjem Hormuškog prolaza Europa gubi i onaj izvore gasa koje je do sada imala, dakle one katarske i djelomično iranske. Tako da ono što se može vidjeti iz svega je da će Europa biti tu u još nepovoljnijoj poziciji. Naravno, Hormuški prolaz će biti postupno otvaran na ovom principu koji Iran diktira, a to je da se naplaćuje $2 miliona po Brodu. tankeru, tako da jednostavno mislim da cijene će pokazati vremenom da je Europa još u nepovoljnijoj poziciji nego što će to biti Sjedinjene države. Sjedinjene države će imati unutrašnji financijski krah, ali Europa se nalazi u trajnoj krizi jer nema jednostavno vlastite resurse. Također se u velikoj mjeri odrekla industrijske proizvodnje i prepustila to Aziji i orijentirala se ka toj financijskoj ekonomiji. Tako da mislim da Europu tek čekaju teški dani. Mnogo, mnogo teže nego Sjedinjene države. Aziju naravno čeka prosperitet, ali ni to neće odmah nastupiti. Prije svega Istočna Azija će prosperirati ukoliko naravno ne dođe do velikog sukoba koje Sjedinjene države nastoje da izazovu oko Tajvana, mada ne postoji autentičan sukob oko Tajvana. Kina i Tajvan nisu u sukobu. Tajvan bi vjerojatno volio da se jednog dana pripoji Kini i mislim da je to perspektiva. Međutim, Sjedinjene države će nastojati da tu izazovu sukob u jugoistočnoj Aziji, prije svega da zatvore plovne puteve. Međutim, on danas čeka jedan malo ozbiljniji još sukob nego što je bio ovaj oko Hormuškog prolaza. Kina ne može jednostavno to da dozvoli, a Kina ima sredstvo da se suprotstavi Sjedinjenim državama još jače nego što je to naravno mogao Iran. U svakom slučaju, eto, što se tiče Europe, Europa je, mislim, prokockala svoje šanse, imala je nevjerovatno povoljnu poziciju. Sjedinjene države su naravno nakon Drugog svjetskog rata sve više i više preuzimale dominaciju nad Europom. Europa se postepeno odricala svojih kolonija, međutim ta bivša kolonijalna sila sada će doći u poziciju da jednostavno neće imati one resurse na koje je prethodno računala, a Rusija i Kina će i one resurse u Africi na koje je Europa eventualno mogla da računa također staviti pod svoju kontrolu i to se već sada u velikoj mjeri vidi po sukobima u Nigeru i u Maliju. Imamo prisustvo Rusije i Kine, tako da Europa je ta koja je ostala, što bi se kod nas reklo, kratkih rukava i ne mislim da ima ikakve šanse da u budućnosti išta promijeni. Dobro je da ste sad spomenuli ovaj sukob u Maliju, jer to sam htjela i ja, da tako kažem, uobličiti u jedno pitanje, jer zapravo najprije rat u Iranu, prije toga rat u Iranu, Ukrajina, pa sada i ovaj sukob, odnosno ima još niz sukoba koji doista pa na ružan, odnosno na način, ratnički način preoblikuju svijet, a mi o tome kao da ne želimo slušati. Pa eto, to je to tipično, jel, da ne kažem evropsko, hajde, ali jeste jedan vid zapadnjačkog ponašanja da se glava u pijesak zabije kad se vide neke stvari koje su nepovoljne. Globalni poredak se preslaguje i možemo reći da je ovo u neku ruku, eto, ovi ratovi koje ste nabrojali, to su sve neke etape globalnog rata koji možemo slobodno reći da je u toku. Ja se ne bojim reći da je Treći svjetski rat zapravo započeo i da je u toku i da neće se odvijati možda na spektakularan način kao što se Drugi svjetski rat odvijao, ali će se odvijati i
iz njega ćemo imati pobjednike koji će izaći i poražene koji će izaći. Tako da jednostavno previše se silnica namnožilo, tako da kažem, i previše je zainteresiranih strana da ne bi došlo do sukoba. Mislim da je apsolutno nemoguće da se izbjegne sukob sa ovakvim tenzijama koje postoje u svijetu i sa ovakvim ambicijama koje postoje recimo u Istočnoj Aziji, a opet željom Zapada da zadrži svoju dominaciju. Tu imamo sada i Afriku kao polje gdje Kina i Rusija ubrzano osvajaju prostor, tako da odsjecaju Europu od resursa i mislim da kad se sve to sabere mi zaista jesmo u jednom globalnom sukobu, samo eto ne želimo to da vidimo, zavlačimo glavu u pijesak. I onda su zapravo dvije strane tog sukoba, ova globalistička i s druge strane? Ne? Ja to ne Objasnite bih mi. tako nazvao. Ja mislim da je to vještačka dilema. Dobro. Obično se govori o globalističkoj i suverenističkoj strani. Međutim, mislim da se radi samo o dva krila jedne globalne elite koji različito vide budućnost svijeta. Jedni je vide sa centraliziranom vladom, to su takozvani globalisti, a drugi je vide sa zemljama koje će biti prividno suverene, ali zapravo glavna stvar je tu da će zavladati totalitarni ili autoritarni režimi. Nas čeka sljedećih 30 godina autoritarnih režima. Nisu uzalud se našli u istom vremenskom periodu i Trump, i Putin, i Xi Jinping, i Modi u 4 najveće zemlje na svijetu. I isto tako nije slučajan rast desnice. To je sve dio jednog procesa koji treba zapravo da osigura da jedno drugo krilo globalne elite osvoji što više prostora i da ono zapravo vlada. A u kapitalizmu mi imamo kapitalizam i niko ne pokazuje želju da izađe iz kapitalizma. U kapitalizmu uvijek vlada globalna elita. Ne vladaju zapravo države. Od samih početaka kapitalizma vladala je transnacionalna elita koja je u velikoj mjeri bila globalna. Ja sam o tome i pisao u svojoj knjizi Nations and Capital, gdje sam htio da pokažem da je zapravo nacionalizam sredstvo pomoću kojeg je kapitalizam opstaja. Da jednostavno autodestruktivni mehanizmi koje kapitalizam ima, a to je prije svega neprekidnost povećavanja jaza između bogatih i siromašnih, koje na kraju dovodi do nekakvih potencijala za pobunu, da se prevladava uz pomoć nacionalizma, da se uvijek uključuje nacionalizam kako bi se svako društvo nanovo zalijepilo, tako da kažem, kako se ne bi primijetilo da ima tih 1% koji uzimaju sve, a da ostali rade za njih, nego da jednostavno se plasira ideja o tome da svi imamo jednaka prava, jednake interese, da smo svi jedna nacija, a zapravo se radi, nacije su po mom dubokom uvjerenju ništa drugo nego torovi ili kavezi ako hoćete za ove donje koji ostanu zapravo prikraćeni za taj profit. Dok oni koji uzimaju profit, oni djeluju transnacionalno iznad toga i komuniciraju, imaju dodatnu prednost jer komuniciraju neposredno, imaju pravovremene informacije. Dok su svi ostali zagrađeni tim zidovima i ne vide, misle da ta njihova nacija je sav svijet i da treba za nju da se bore. Međutim, hoću da kažem da sada dolazi novi period. Mi sada imamo epohu koju sam ja nazvao epohom hiperkapitalizma. Gdje zapravo... Objasnite mi. Pa ta jedna elita globalna koja je od početka postojala, sada se još više suzila i sve manji broj ljudi uzima sve više kapitala, odnosno profita u svoje džepove. Postoji ekstrakcija kapitala koja je sada
potpuno nesmetana. Nema više sindikata, nema više ljevice, nema ničega što bi stajalo na putu tome. Jednostavno postoji samo ideja profita, ideja ekstrakcije kapitala. I onda u takvom jednom slučaju, kada postoji hiperkapitalizam, obični nacionalizam koji je onako prikazan kroz demokratske, liberalno-demokratske forme, sa glasanjem i svim ostalim što ide uz demokraciju i tako dalje, više neće biti dovoljan kao ljepilo koje će držati društvo na okupu, nego će biti potreban mnogo snažniji nacionalizam, a to je taj autoritarni nacionalizam ili totalitarni nacionalizam. Dakle, to je otprilike slika Evrope iz 30. godina 20. stoljeća, samo ja to ne bih nazvao fašizmom, fašizam ima svoju historijsku ulogu i mjesto i tako dalje, ja to nazivam autoritarnim nacionalizmom zato što to jeste, zaista tehnički gledano to jeste. To i mislim da nas čeka barem 30 godina takvog jednog sistema sve dok vlada ovakav hiperkapitalizam kakav nam se nametnuo. Da li će nakon toga uslijediti nešto drugo ili ne, to je sad veliko pitanje, ali mislim da nas čeka jedan dugi period gdje nam se pod suverenizmom prodaje zapravo autoritarni nacionalizam koji treba samo da jednoj drugoj grani globalne elite donese malo veći profit nego onoj koja je bila za centraliziranu globalnu vladu. Eto, ja bih to tako postavio. Mislim da se oko kapitalizma tu možemo svi složiti da ima taj autodestruktivni mehanizam i da ga je stalno morao nekako prevladavati. Ja tvrdim da je nacionalizam igrao tu ključnu ulogu i da nacije zapravo jesu tome služile prije svega. A imale su i geopolitičku ulogu u određenom periodu, prije svega kada je vodeća kapitalistička sila Velika Britanija se borila protiv ostalih imperija, ona ih je zapravo srušila bez da je ikada vodila ratove s njima. Jedino je sa Habsburškom monarhijom donekle vodila rat u Prvom svjetskom ratu, ali sve ostale imperije, Špansku, Portugalsku, Otomansku i ostale koje su još tu bile na sceni rušila je uz pomoć nacionalnih revolucija. Nacionalne revolucije su igrale geopolitičku ulogu zapravo i to je išlo u korist vodeće kapitalističke sile koja je nekih 300 godina dominirala svijetom. Tako da mislim, eto, nacije nisu ništa zbog čega bismo trebali biti ni sretni, niti tugovati, to je jednostavno nešto što nam je nametnuto kao sredstvo da bi opet ta jedna globalna elita mogla da profitira nesmetano, a sada nam nameću još jedan, uz hiperkapitalizam nam još nameću autoritarni nacionalizam u kojem neće biti ni malo komforno živjeti ovih predstojećih barem 30 godina. Kad kažete neće biti nimalo komforno živjeti, na što mislite? Uključuje li to možda i najavu digitalnih gulaga? Sasvim je moguće, mislim, kontrola će biti mnogo veća, ja zato to i ne poredim sa fašizmom iz 30. godina, zato što ondašnja tehnologija kontrole se ne može porediti ni na koji način sa današnjom. Da. Danas je apsolutna kontrola moguća. I prije svega mislim da ova globalna elita koja jeste vezana za informatičku industriju, za umjetnu inteligenciju i tako dalje, da je ona ta koja forsira upravo ovu vrstu suverenizma, odnosno autoritarnog nacionalizma, nasuprot globalizmu koji je bio forsiran od finansijskih elita. Mislim da su to dva krila koja manje više se nadmeću unutar globalne elite i da sada ova druga koja je vezana za informatičku industriju, koja je inicijalno vezana za vojno-industrijski
kompleksi predstavlja njegov dio, ali se vremenom izdvojila kao posebna grana, možemo reći. Stvorila je tehnologiju koja omogućava potpunu kontrolu i mislim da onda je zaista moguće očekivati da ti autoritarni ili totalitarni sistemi budu znatno drugačiji od onih totalitarnih sistema iz 30. godina, jer će imati mogućnost da nas apsolutno kontroliraju na svakom koraku i u svakom momentu našeg života. Može li se to ikako izbjeći? Znači, mnogi ljudi brojni ne vjeruju uopće u to da te danas sutra netko može isključiti jer si, evo, ne znam, na mom podcastu nešto rekao što nije možda u skladu ili si nešto negdje komentirao što nije možda u skladu sa tom politikom. Ali zašto bismo se tome čudili? Na kraju krajeva, evo i profesor Jiang mi je nedavno u podcastu rekao kako umjetna inteligencija služi samo za nadzor. A on to jako dobro zna jer živi u Kini. Pa mislim da on ne zbog svog kineskog iskustva, nego prije svega zbog svojih intelektualnih kvaliteta je u stanju da dokuči sve to skupa. A ja ću vam reći, ja sam imao jedno malo, ali zaista dovoljno ilustrativno iskustvo i u svom životu. Jednu godinu sam predavao u Dubaju na nekom američkom univerzitetu i tamo u Dubaju vam je sve vezano za broj telefona. Kada imate broj telefona, imate i bankovni račun, imate pristup svemu ostalom. Kada nemate broj telefona, apsolutno ne postojite, kao da nemate pasoš, kao da vas nema. I sada dok dobijete broj telefona, pa prođe, Boga mi, dobrih mjesec dana. Tih mjesec dana ja ne znam ni kako sam preživljavao, jer zaista sve što je vezano za digitalna sredstva komuniciranja je bilo vezano za moj broj telefona koji ja nisam imao. Prema tome, eto, vidio sam, a to je još bilo 2019. Sada uzmite u obzir koliko se od tada napredovalo kad je umjetna inteligencija u pitanju i koliko će se još napredovati, a koliko sve radikalnije i radikalnije ideje u vezi s tim dolaze u glave onih koji upravljaju tim procesima, onda možemo zaista očekivati da se ide preko svih granica, pa i preko granica ljudske egzistencije u pravcu takozvanog transhumanizma i tako dalje. Da se od ljudi načine strojevi pa da se mogu još bolje upotrebljavati nego što su se do sada upotrebljavali u proizvodnji. Jeste li, profesore, ikad razmišljali, sad mi je palo na pamet, što je to u ljudskom srcu, što je to u ljudskom umu, što je to, ne znam, u čovjeku, u tim elitama da žele takvu nadmoć nad ostatkom svijeta, da žele, ne znam, dobivali se to, ne znam, rođenjem, statusom, novcem, planinama novca? Radi se o volji za moć koja očigledno da raste jednostavno progresivno. Što više imate te moći, imate veću želju za njom. To je nešto kao neka vrsta droge, ja nemam drugo objašnjenje. Naravno, postoji ljudi koji mogu imati planinu novca pa su ravnodušni prema tome, ali oni neće nikad biti dijelom te elite, oni će odmah biti eliminirani, čak i ako slučajno zarade novce koji bi mogli da kupe ulaznicu u tu elitu, bit će eliminirani ako se vidi da to nije nešto za njih. Dakle, mislim da je jednostavno u pitanju neka vrsta droge, da volja za moć jeste droga koja čovjeka tjera sve dalje i dalje. Da je to nešto što se teško može zaustaviti ili se uopće ne da zaustaviti. Kad je to počelo po vama? Elite, stalno se govori zapravo da te elite nisu sad samo iz 20. stoljeća, da se to nasljeđuje, što bi se reklo, preko krvi. Kad je zapravo bio taj okidač u povijesti svijeta
koji je prelomio, aha, mi smo elite, a vi drugi ste, ne znam, kmetovi, sirotinja, ne valjate, treba vas, kako vi kažete, u tor. Vidite, još u doba robovlasništva je to postojalo. Mhm. Postojala je marksistička teza da je kapitalizam recimo stvorila buržoazija. Međutim, sva kasnija istraživanja pokazuju zapravo da je kapitalizam nastao tako što je ranija vladajuća klasa, aristokratska, zapravo shvatila da taj sistem nije dovoljno produktivan i da propada i da su, da bi održali vlastitu poziciju, stvorili novi sistem, a održali sebe kao elitu. Ima jedna rečenica od mog omiljenog autora Immanuela Wallersteina, ili što kažu Amerikanci Wallerstina, koji je rekao: pogledajte listu najbogatijih porodica 1351. godine i 1951. godine i vidjet ćete da nema neke velike razlike. To zapravo ide protiv te Marksove teze da je došla buržoazija i smijenila. Naravno, Marks je bio opterećen Hegelovom dijalektikom, pa je smatrao da treba jedna klasa zamijeniti drugu, pa opet ona biti zamijenjena sljedećom i tako dalje. Naravno, pridružili su se neki članovi buržoazije. Familija Rothschild nije bila aristokratska, oni su jednostavno bili ta građanska klasa koja je uspjela dovoljno da se obogati, da se pridruži tim vladajućim elitama, ali u biti mislim da je evropska aristokracija stvorila kapitalizam, prije svega ona britanska, holandska i britanska, da su stvorile kapitalizam i da od tada imamo ovu formu, gdje zapravo elite više nisu otkrivene nego su prikrivene. Mislim da je kvalitativna razlika u tome. Aristokracija nije krila da je aristokracija, znalo se da su oni ratnička klasa, znalo se da se njima plaća porez, a da oni za uzvrat pružaju fizičku i donekle pravnu zaštitu svojim kmetovima. Međutim, u kapitalizmu gdje dolazi do akumulacije kapitala koja treba na izgled da djeluje prirodno, koja treba da djeluje spontano, kao neki proces koji je neminovan, onda dolazi do potrebe da se ta vladajuća elita zapravo drži u pozadini. Da se ne bi vidjelo da su to ljudi koji vuku konce, nego da izgleda da se ti konci sami vuku, tako da kaže. Kao slučajno. Da postoji jednostavno neminovnost u svemu tome. Dakle, osnovna religija u kapitalizmu jeste ta religija koja nam kaže da je neminovno da će neki ljudi zaraditi. A zapravo to što su imali prije toga i što su to samo umnožavali i tako dalje, ili što su prethodno opljačkali prvih 1.000.000 pa onda rekli nemojte me pitati za prvih 1.000.000, a dalje ću djelovati po zakonu. Dakle, to su sve stvari koje se zapravo u kapitalizmu prikrivaju. I ta elita koja stvara vrijednost na izgled iz ničega zapravo je uvijek prikrivena i ona se iz generacije u generaciju prenosi, ona nije nešto što je novo. Kod nas se tek sada počelo pričati o tim globalnim elitama i to je meni malo smiješno, jer to zapravo je nešto što datira u najmanju ruku, u ovom obliku kao u kapitalizmu, datira od 16. stoljeća. Hajde recimo da je revolucija u Holandiji bila prva takva manifestacija kada su se oslobodili Španske imperije i stvorili svoju državu i stvorili tu kapitalističku strukturu, pa zatim Engleska revolucija 1648. Recimo da su to dva ključna događaja gdje se kapitalizam kao struktura uspostavlja i uspostavlja se ta globalna elita i ona od samog početka ima isključivu intenciju da bude globalna, nikako da bude
je li lokalna, Nacionalna. nacionalna ili ne znam šta. Mnogi kažu, svi putevi vode u London, točnije u City of London. Slažete li se? Slažem. Ja obično kažem kada spominju Wall Street, ja kažem u New Yorku postoji samo jedna ulica koja se zove Wall Street, a u Londonu postoji čitav grad koji se zove City of London. Pa sad vi procijenite šta je od toga važnije. Ali eto, obično se onako kolokvijalno spominje Wall Street. Samo malo bolje upućeni znaju za City of London kao za središte. Naime, tu se formiralo središte kapitalističkog svijeta, financijsko središte i ono to nikada nije prestalo da bude. Da. Možda ćemo jednog dana imati Šangaj umjesto City of London. Možda taj dan nije ni tako daleko, ali za sada još uvijek jeste City of London. To mjesto gdje ovaj zapadni svijet, uključujući i Sjedinjene države, gdje ima mjesto gdje svoj kapital razmjenjuje i gdje se taj kapital nanovo oplođuje i akumulira i tako dalje. Mislim da i kada se govori da svi putevi vode u London, govori se također i o Britaniji koja igra jednu ulogu. Ona više nije tako očigledna kao što je bila. Dakle, Britanija je bila carstvo koje je upravljalo većinom svijeta, gdje sunce nikad ne zalazi. Međutim, od dolaska Sjedinjenih država koje su imale jaču industrijsku bazu, na izgled Sjedinjene države preuzimaju u potpunosti ulogu Britanije. Međutim, ogroman je uticaj Britanije, kulturni uticaj na američku elitu. Ja mislim da je najljepše rekao Jeffrey Sachs jednom da Amerika nikada nije pokušavala ništa drugo nego da bude imitacija Britanije. Je li im uspjelo? Njihova geopolitika i filozofija i politička teorija, sav način razmišljanja je zapravo presađen iz Londona. Pa sada možda neki pojedinci tu i jesu Amerikanci i tako dalje, ali je ogroman utjecaj zaista ideja koji dolaze iz Londona. Je li aktualni američki predsjednik Trump pod tim idejama? To je odlično pitanje. Zato što po nekim stvarima dalo bi se zaključiti da se on nastoji odvojiti od toga. Uh-huh. Ja sam čuo od jednog insajdera njegovog još u vrijeme njegove prve kampanje. Onako imali smo priliku na nekom diplomatskom prijemu da razgovaramo, a inače taj insajder je bio unuk Richarda Nixona. Dobar insajder. Pa eto, mislim da je bio kvalificiran da kaže nešto na tu temu. I ja sam mu govorio baš o tome kako vi dozvoljavate da Englezi vama upravljaju, puno su manji, a vi ste puno veći i tako dalje. Onako bio sam drzak. On je sve to saslušao dobrih pola sata mog predavanja, nije ništa negirao, da bi na kraju rekao da, kaže, ali mi u Trumpu vidimo šansu da se od toga odvoji. Meni je to tada bilo jako interesantno. Ja i dalje mislim da Trump samo predstavlja to drugo krilo koje je vezano za Silikonsku dolinu, a ne toliko za financije. Dakle, da nije u potpunosti odvojena, ali recimo da to predstavlja nekakvu tačku razdvajanja. Da je Trump predstavnik ove elite koju recimo da personificira Peter Thiel. Ljudi obično spominju Elon Muska, mada je Peter Thiel tu mnogo značajnija ličnost kao ideologa čitave te grupe ljudi i mislim da Trump je vezan za njih, da on predstavlja njih i da su oni donekle se udaljili od samog Londona u mjeri u kojoj su se udaljili od financija kao od sredstva akumulacije kapitala. Dakle, u smislu da što više idu ka tome da uz pomoć umjetne inteligencije i informatičke industrije idu da kontroliraju ljude i tako dalje i da uspostavljaju ovaj suverenizam, da se na neki način udaljavaju, ali da opet to nije bitno različita ideja
od one koja je vladala tokom svih ovih stoljeća u Londonu. Recite mi, molim vas, profesore, kako netko tko je, sjećate se zapravo kad je Trump došao sada, kada je počeo drugi mandat, rekao je ono što je jasno, vjerujem i vama i meni, postoje samo dva spola, muško i žensko, znači krenuo je u nekakav obračun s volkom. A onda i prije toga je stalno govorio o ratovima koje Amerika vodi i koji joj nisu nužni, a onda je sam krenuo u tu priču. Što mu se dogodilo? Pa to samo pokazuje da predsjednici nisu gospodari svojih sudbina i da su još manje oni koji upravljaju. Opet se mora uzeti u obzir da je ta informatička industrija i da je Silicon Valley samo dio vojno-industrijskog kompleksa i da ti ljudi diktiraju da se vode ratovi. Jednostavno njima je u interesu da se prodaje ono što je vezano za tehnologiju naoružanja i to je tako. Za razliku recimo od nekadašnjeg sovjetskog ili današnjeg ruskog naoružanja koje se pravi da bi se njime zaista ratovalo, američko se pravi da se što bolje proda. I to je čitava industrija je usmjerena ka tome, da stvori privid da je to nešto što se ne može porediti ni sa čim drugim u svijetu, a onda eto vidite, desi se da dođu Iranci pa imaju bolju raketnu tehnologiju nego što imaju same Sjedinjene Države. Ali mislim da jednostavno taj vojno-industrijski kompleks diktira to i ako ste dijelom toga, uglavnom republikanci su tradicionalno mnogo više vezani za vojno-industrijski kompleks, dok su demokrati znatno više vezani za ovaj financijski kompleks. Tako da, eto, ja ne mogu reći da sam iznenađen. Nije se njemu nešto pretjerano dogodilo. On možda gubi kontrolu nad samim sobom, ali neko drugi ima kontrolu nad njim, sasvim sigurno. Spomenuli ste Iran. Voljela bih da zapravo otvorimo tu temu. Taj rat tamo niti na nebu, niti na zemlji. Zapravo ništa formalno i kao po Trumpu je završen, ali vidimo da to nimalo ne sluti na nekakav završetak rata. Naprotiv, čini li se vama da je novi sukob Irana i Sjedinjenih Država, a onda i Izraela u pitanju? Dolazi li? On je već u toku, mislim da uopće nije pitanje da li će doći, nego da li se već odvija. Mislim da se odvija. Možda ne punom snagom, ali svakog dana imamo izvještaje o nekakvim novim kršenjima tog navodnog primirja. Ali riječ je o tome, treba se prisjetiti da američki predsjednik ima pravo da vodi ograničeni sukob do 60 dana. I on je bio prisiljen pred Kongresom da to prikaže kao kraj, da bi onda najavio novu operaciju koja će biti onda novi rat. Međutim, problem je što Sjedinjene Države taj rat ne dobijaju. Ja ne znam dokle i kuda misle da idu sa ovom politikom kakvu su do sad imali, jer tu zapravo nikakvog koncepta nema. Biće potisnuti iz regije čitave Bliskog istoka, sve su im baze uništene. Izrael kao ključni saveznik. Izraelci pokazuju jednu iracionalnu crtu. Spremni su da idu do samouništenja, ali neće da odustanu od ovoga što su započeli. To je isto teško objasniti, ali dobro, pokušajte. Mislim, kad kažete teško je objasniti, što to tako tjera? Je li to onda, što to tako tjera Izrael? S druge pak strane vidimo da, čini mi se da je Netanjahu izjavio ovih dana kako bi se htio nekako distancirati od američke pomoći. Čini se jako puno, kako bi se reklo, zašprehavanja, da tako kažem, u sjeni novog ozbiljnijeg sukoba. Pa mislim da naravno bez američke pomoći Izrael nema puno šta
tu da traži na ratištu, Mhm. ali stvar je u tome ono što ne prodire iz Izraela, to su vijesti o tome koliko je Izrael uništen. Mislim da pojedini dijelovi Izraela onako baš podsjećaju na Gazu i na šta drugo. Da su toliko u toj mjeri uništeni od strane iranskih raketa. Ali da jednostavno postoji taj jedan fanatizam, postoji uvjerenje da su jednostavno oni, da im je data nekakva božanska misija koju treba da ispune. Znate, Iranci se isto žrtvuju sa stanovišta Evropljana koji se trude da budu racionalni ili barem tvrde da su racionalni. Da. Žrtvovanje koje Iranci podnose je također iracionalno, ali ono je također protkano dubokom vjerom. U šiitskoj vjeri je žrtvovanje jedna od centralnih ideja i zapravo bez žrtvovanja vi niste pravi vjernik. Ako to ne dokažeš. Da, to je jedna od centralnih ideja za razliku od sunitskog islama koji je mnogo manje okrenut žrtvovanju, a mnogo više ovako je nekakvom svakodnevnom životu, trgovini i sličnim stvarima. U šiizmu postoji ta jedna crta i to doprinosi da se Iranci žrtvuju preko svih granica koji su nama iz Europe onako razumljivi. Počnimo od njihovog lidera Hamneija koji je svjesno se žrtvovao da bi ujedinio naciju, da bi potaknuo u ostatku zemlje taj neki osjećaj i spremnost na žrtvovanje. On je to svjesno uradio. To evropski lider ne bi nikada uradio, bilo kakav, bilo koji, ne bismo mogli to zamisliti, ali eto, sa tom religijskom pozadinom je to moguće. Također u judaizmu ima jedna crta, a to je osjećaj superiornosti koji postoji u odnosu na ostale, a to je to da su Jevreji izabrani narod i onda u skladu s tim i geopolitički imaju jedinstvenu ulogu da ne mogu biti ni poraženi i tako dalje. Sad se iz toga mnogo toga da izvesti. Iz te jednostavne pretpostavke se da izvesti to da ih niko ne može pobijediti, da im je sve dopušteno, a bilo im je dopušteno zato što su imali prije svega u početku britansku, a kasnije i američku podršku i do dana današnjeg je imaju i zbog toga im je sve bilo dopušteno, ali kod njih se to može interpretirati na sasvim neki drugi način, da jednostavno je to prirodni tok stvari. Što vi mislite, kako će to završiti? Nekakvim velikim sukobom, dogovorom? Koje su tu opcije uopće? Ili će to biti nikad završeni vječni rat? Pa, oprostite, prije nego što krenete, kad se sjetimo koliko je zapravo Iran pod nekakvim sankcijama. Oni su se tako već navikli desetljećima biti primjerice pod sankcijama. Što ih priječi onda da desetljećima, evo da tako kažem, ratuju? Pa mislim, pitanje je dobro, ali Iran je zatražio već danas od Sjedinjenih Država da mu se ukinu sankcije. Sada se više ne razgovara s pozicije da Sjedinjene Države nešto zahtijevaju da Iran odustane od ovoga ili onoga, od nuklearnog programa ili od svojih raketa. Sada se razgovara s pozicije da se Iranu ukinu sankcije. Dakle, Iran će to postići. Iran će postići to da ima kontrolu nad Hormuškim prolazom. To je sasvim sigurno. Ostaje još jedino pitanje da li će Iran sa Izraelom ići do kraja, do uništenja ili ne. Iran ima vojne potencijale za to. Izrael nema potencijala da preživi, tako da kažem. Njih je svega 9 miliona, a Iranaca je preko 90. A pokazalo se da je iranska tehnologija tako formirana da jednostavno Izraelci nemaju protivodgovor, nemaju mogućnost da zaustave te rakete,
Amerikanci također nisu imali i onda Irance tu ništa ne spriječava. Može ih spriječiti samo to da sami odluče da to ne čine. Ali to dakle opet sve ovisi o ponašanju samog Izraela. Ja mislim da bi najpametnije u Izraelu bilo da izvrše neki vojni udar, makar i prividni, da skinu Netanjahua s vlasti i da pokušaju zavesti nekakav koliko toliko normalan režim koji će pokušati da komunicira sa susjednim zemljama na ravnopravnim osnovama. To im je jedina nada za opstanak, a ako ne prihvataju to, ne vjerujem da će imati šansi u vojnom okršaju. Ali treba znati da su mnogi Izraelci već pokupovali posjede na Kipru i da pola se Izraela sprema iseliti na Kipar. Dakle, oni planiraju opstati na drugom mjestu, ako ne više tu. Ali vrlo lako se može dogoditi da na tom mjestu uslovi za život postanu nemogući. Kako to Za mislite? desalinizaciju vode, ukoliko budu uništeni i kod njih ili kod bilo kojih drugih susjednih zemalja, a Iran to može bez ikakvih problema da uništi, jednostavno nakon toga život postaje nemoguć. Postoji li šansa, odnosno hoće li, a spomenuli ste malo prije američke baze, hoće li se Amerika ikad više u punom sjaju i pod svjetlom reflektora onda vratiti na Bliski istok i u svoje baze? Ili je to sad jedno... Neće? Neće. Kratko i jasno, mislim da nema izgleda da se vrati, ali mislim da prije svega su postojale od početka namjere od dolaska Donalda Trumpa, postoje namjere da se Amerika zatvori u zapadnu hemisferu i da se povuče iz Evroazije. Znači ne samo iz zapadne Europe, nego iz ostatka Evroazije, uključujući i Bliski istok. Mislim da je to onako vraćanje na staru Monroeovu doktrinu i da se neko dosjeti od toga u Americi, jer jednostavno su shvatili da su se suviše rastegli. To se tako zove u geopolitici, kad se jedna sila suviše rastegne, onda dolazi do pucanja i dolazi do sloma. Oni su shvatili da su blizu te tačke i da jednostavno nema im opstanka ukoliko se ne povuku u zapadnu hemisferu. Zato oni insistiraju na tome da ostvare kontrolu nad Kanadom, da ostvare kontrolu nad Grenlandom, nad Panamskim kanalom, nad Južnom Amerikom, kako bi jednostavno imali punu kontrolu nad zapadnom hemisferom. Nimalo slučajno, mnogo puta, to je mnogima promaklo, Donald Trump je kao svog uzora navodio predsjednika McKinleya. McKinley je predsjednik koji je Ameriku pretvorio u kolonijalnu silu. Okupirali su Kubu, Filipine i Porto Rico. To je ono što sa jedne strane jeste poznato, s druge strane poznato i da je on ubijen 1903. Ali mnogi koji su analizirali odnose između Britanije i Sjedinjenih država smatrali su zapravo da britanski utjecaj na Sjedinjene države, onaj presudni, počinje sa ubistvom McKinleya. I da je i počinjeno ubistvo zbog toga da bi Britanija postupno ostvarila utjecaj na Sjedinjene države i da uvuče Sjedinjene države u rat koji se već tada spremao. Znači 1903. se znalo da će biti svjetski rat, samo je bilo pitanje da li će Sjedinjene države biti uvučene na strani Britanije ili ne. I smatralo se da je ubistvo McKinleya upravo taj ključni događaj koji je Ameriku okrenuo ka Britaniji, ka njenom uvlačenju globalnih sukoba. Do tada je vladala Monroeova doktrina da se oni ne miješaju u globalne sukobe, nego da ih je samo briga šta se dešava u zapadnoj hemisferi. Dakle, dok imaju resurse u Južnoj Americi, dok ih mogu koristiti, dok ih niko u tome ne ometa, Španska imperija je propala. Da. I nije ih niko mogao u tome ni ometati. Jednostavno,
oni su smatrali da je to mnogo bolja varijanta za njih u ono doba. Zatim su se rastegli do ove granice, da su čitav svijet htjeli da poklope, pa evo, došli su do granice pucanja i sada je zaista vrijeme da se povuku u zapadnu hemisferu. Tako da mislim da čak i na racionalnom nivou postoji odluka da se povuku sa Bliskog istoka, kao i iz Europe. Sad ste rekli stvar, kao i iz Europe. A kome će onda prepustiti Europu? Njoj samoj ili? A Europa onda ostaje da se bori sa Rusijom. Neće ostaviti Europu u stanju nekakvog blagostanja, nego će ostaviti u nekakvom prikrivenom, pa ne ni prikrivenom sukobu sa Rusijom, jer trajaće sukob u Ukrajini. Rusija vodi taj sukob tako da iscrpi do kraja Ukrajinu, da dovede do sloma. Dakle, non stop su Rusiji sa zapada nudili istočnu Ukrajinu, a Rusija se nije baš nešto na to hvatala, nego je nastavljala sukob niskog intenziteta kako bi potpuno slomila Ukrajinu kao društvo i kao ekonomiju i njihovu vojsku i sve ostalo, kako bi dovelo do potpune kapitulacije. Sada, ukoliko se Sjedinjene Države povuku iz Europe prije nego što je taj sukob okončan, onda se tu Europa pojavljuje kao zamjena za Sjedinjene Države i onda je opet tu Britanija ta koja će predvoditi Europu perpetuiranju sukoba sa Rusijom. I onda Europa tu se nalazi u jednoj situaciji gdje će formirati neku svoju alijansu koja će biti nalik na NATO, samo bez Sjedinjenih Država, da bi se tobože branila od Rusije, a Rusija zapravo samo hoće da Ukrajinu ostavi izvan zapadnih integracija, ne želi da dalje napreduje, ali u Europi će se to prezentirati kao opasnost od Rusije, kao što se uvijek opasnost da stvoriti, bilo da je od islama, bilo da je od Rusije, bilo od čega, ali uvijek se opasnost može kreirati. I mislim da Europa ostaje u jednom takvom stanju poluratnom koje će se pretvoriti u ratno, vrlo vjerovatno. Sve zavisi od toga koliko bude pameti i u Njemačkoj i u Francuskoj kao najvećim silama, a koliko i Rusija bude imala strpljenja sa nekim evropskim ponašanjem koje eventualno se bude suviše opet uplitalo u poslove oko Ukrajine. Evo, i vi i ja zapravo smo u toj Europi, htjeli bismo živjeti fino, pristojno, mirno, onako, znate kako kažu, stari kontinent, miran, bavi se sam sobom, kulturom, kvalitetnim životom. Stalno nas pripremaju, dakle, spomenuli ste, 2030. kao nekakva ključna godina sukoba, mogućih sukoba sa Rusijom. S druge pak strane, taj rat je ušao u 5. godinu. Da je ta Rusija tako jako moćna, pa onda bi valjda već to riješili, da tako kažem. Što se vama čini? Zašto? A s druge strane, Ukrajinci mora se priznati da se prilično dobro drže. Ukrajinci ginu, preko 1,5 milijuna Ukrajinaca je poginulo, a sa ruske strane manje od 100.000 poginulo. Dakle, Rusi idu na tu vrstu iscrpljivanja. Ne treba se zavaravati oko tog trajanja, to je jednostavno strategija. Rusija ima mnogo veću snagu nego Ukrajina i kada bi punom snagom napala, to vjerovatno ne bi dugo trajalo. Međutim, Rusija ima namjeru da iscrpi sve ukrajinske resurse, uključujući i one ljudske, a da svoje što više uštedi. To je jednostavno jedna strategija koja možda nama čudno djeluje za Rusiju. Očekivali bismo da Rusija onako kao horde mongolske što su dolazile iz Evroazije, da bi sad tako i Rusija trebala, ali ne, oni rade upravo suprotno. Oni puste Ukrajince da se probiju, da naprave džep, pa ih onda
ograde i gađaju ih artiljeriju. Većina ukrajinskih vojnika nikada nije vidjela ruskog vojnika. Oni samo tako prodru u prazan prostor i onda budu zasuti artiljerijom. To je način vođenja rata, pa sad zašto je Rusija to odabrala? Odabrala je očigledno zbog toga da uštedi svoje resurse, a i zbog toga da bi na kraju dovela do potpunog sloma Ukrajine, do potpunog iscrpljivanja. To je rat niskog intenziteta koji je vrlo svjesno i vrlo namjerno odabran. Da, a podaci zapravo demografski, jučer čini mi se sam pročitala, 20-25 milijuna stanovnika trenutno broji Ukrajina, početkom 90-ih bilo ih je dvostruko više. To je, dakle, ne katastrofa, to je ubojstvo, samoubojstvo i uništenje, nažalost, nacije. Pitanje je tko će ostati, što će biti od svega? A Rusiji je potrebna tampon zona. I mislim da će to na kraju i ostati. Rusija nije ni htjela neku vrstu kontrole nad Ukrajinom kao što je imala nad Bjelorusijom, nego je jednostavno željela da ima jednu tampon zonu između sebe i NATO-a. A Ukrajina je dovoljno velika da može predstavljati takvu tampon zonu. Mislim, ja sam imao priliku razgovarati sa ruskim diplomatima i obavještajcima. Dobro. I manje više sam uvijek istu verziju dobijao, da njima Zapad nudi podjelu Ukrajine, a da oni neće podjelu Ukrajine, nego hoće da stvore jednu zonu koja će biti isključivo bez prisustva NATO. Pa da žele ili kapitulaciju, ili da žele da Ukrajina ostane disfunkcionalna država. I onda su je upoređivali, nažalost, sa mojom vlastitom zemljom, Bosnom i Hercegovinom, gdje su govorili, eto, nešto poput Bosne i Hercegovine. Dakle, disfunkcija. Tako da ne može biti članicom NATO-a. Dakle, njima je jedna i druga opcija dovoljno dobra. Svojevremeno im je bila dobra i opcija da Ukrajina proglasi neutralnost i da se te neutralnosti drži, ali mislim da to više nije opcija. Nakon ovolikog ratovanja i tako dalje, mislim da to nije više opcija da se to politički rješava na taj način, nego će oni to rješavati tako da strukturalno učine Ukrajinu neprivlačnom, tako da kažem, za NATO ili nemogućom za NATO. Pa kad onda Putin najavljuje da bi uskoro mogao doći kraj rata, što se onda iza brda valja? Pa moguće što vi mislite? Pa moguće je da imaju razgovore sa Ukrajincima, moguće da u Ukrajini ima i nekih drugih ljudi, osim Zelenskog, koji namjeravaju preuzeti vlast. To je sasvim moguće. Mislim, imao sam ja kontakte i sa Ukrajincima i to možda je mnogo duže i temeljitije nego sa Rusima. Pričajte mi o tome. Pa znam šta je njihova vojska mislila na tu temu. Mislim, imali smo prilike jednom sasvim slučajno tako neki online seminar sa jednim njihovim institutom za strateške studije, da nekolicina nas da ima, pa smo im mi rekli, ako želite da znate šta vas čeka, to je davno bilo, dakle prije nego što će izbiti ovaj rat, ako želite da znate šta vas čeka, posmatrajte Bosnu i Hercegovinu. Imate istu liniju, to su vam Englezi skrojili isto kao i nama. Imate 3 religijske grupe, oni će nastojati stvoriti podijeljenu teritoriju, kao što su nastojali stvoriti u Bosni i Hercegovini. I oni su to krajnje ozbiljno shvatili, njihov direktor je došao ovdje i boravio u Sarajevu preko pola godine, izučavajući situaciju. I znam po tome da su jednostavno shvatali, vojni obavještajni krugovi su shvatali i odakle to dolazi i kuda ide i tako dalje. Međutim, problem je kad imate političku vlast koju vam instaliraju izvana. Onda vojska se u krajnjoj instanci pokori. Evo imate i vojsku u Americi koja bi najradije da svrgne Trumpa, pa ga ne svrga.
Iako bi opet to bilo najzdravije rješenje za Sjedinjene Države. U ovom momentu daleko najbolje rješenje i možda jedino rješenje bi bilo, jer Trump je faktički već izvršio državni udar, samo im to nije saopćio. Već vidim da Sada bi nećete bilo- moći baš ući u Sjedinjene Američke Države nakon Pa ovoga. dobro, davno sam se toga oprostio od toga. Mislim da bi im to bilo najzdravije rješenje, jer jednostavno on je izvršio državni udar koji nije javno objavio. Kongres je potpuno stavio u stranu, pravosuđe je stavio u stranu i taj tronožac njihov je potpuno se narušio. Sva je vlast u rukama izvršne vlasti, a na kraju u rukama jednog čovjeka. Dakle, to više nije američki ustav, to nije nalik na američki ustav. I Profesor, u tome svemu ima također i svoje paravojne odrede. Ovi ICE nisu stvoreni slučajno, to je poput SA odreda. Sve je to vrlo sistematski razvijano. I tu zaista samo vojska može nešto poduzeti da bi se taj poredak izmijenio, jer ova vlast koja je došla u Americi, ja duboko vjerujem da Trump zapravo i ekipa ljudi oko njega i ne namjerava održavati sljedeće izbore. Mislim da su oni tu došli da ukinu demokraciju. spomenuli ste u nekoliko navrata Britance. Vidim da vas žuljaju. I njihov utjecaj... ne Žuljamo samo- svakog na svijetu. Kako ono, kad vidiš dvije ribice na dnu mora da se svađaju, kako ono ide? Sigurno, Je britanska podmornica tu neka. da, ili tako nešto. To je Gandijeva izreka. Da, tako je. A spomenuli ste i svoju Bosnu i Hercegovinu, svoju domovinu. E sad, koliko vam Britanci kroje sudbinu sada u Bosni i Hercegovini? Pa ja mislim da su oni tu daleko najaktivniji i najprisutniji, možda manje vidljivo nego što je to bilo prije, jer prije su otvoreno njihovi diplomati dolazili pa govorili šta da uradimo, kako da podijelimo zemlju i tako dalje. Sad to možda rade drugačije, ali treba znati jednu drugu stvar. Za razliku od Amerikanaca koji djeluju preko svojih ljudi koje regrutiraju pomoću nevladinih organizacija i sličnih stvari, te tako djeluju u stranim zemljama, Britanci su u bivšoj Jugoslaviji imali poseban položaj. Zato što su zapravo stvarali aparat i obavještajni i sigurnosni aparat Titove Jugoslavije. Davne 1944. meni su to čak i pričali ljudi koji su u tome učestvovali. Pa sam ih ja pitao ovako, pa dobro, recite mi, jeste li to sami stvarali obavještajnu službu ili su vam i Englezi stvarali? Čovjek koji mi je to pričao je prasnuo usmijeh i rekao, pa naravno da su nam i Engleze stvarali kao da smo mi šta znali o tome. Mislim, otprilike je to tako. I Titov raskid sa Staljinom je bio moguć sa Britanijom u zaleđu i tako dalje. I sve što je Jugoslavija imala povoljnog tretmana sa zapada i kredite američke i neke druge, sve je to zbog toga. Nije to zbog toga što je to Tito se svima sviđao onako vizuelno, nego zato što je znao u pravom momentu sklopiti pravi sporazum. 1943. su Englezi Dražu Mihajlovića i kralja Petra II, što se kaže, pustili niz vodu i sklopili savez sa Titom. I prvi takav razgovor je bio sa Fitcherom McLeanom na Visu. I od tada započinje to, ne mogu reći tutorstvo, ali mogu reći neka vrsta savezništva gdje postoji stariji i mlađi partner. Gdje Britanci jesu imali ogroman utjecaj, imali su ogroman utjecaj na taj jugoslavenski sigurnosni aparat. A vlasti u svim republikama bivše Jugoslavije uglavnom su tako stvarane.
od ljudi iz tog aparata. I sada na tim ljudima, čak i kad oni nisu toga bili svjesni, Englezi su imali svoj određeni utjecaj. Tako da jednostavno oni jesu bili prisutni i ostali su prisutni, a da je to najčešće neprimjećeno. Upravo zbog toga što su djelovali preko te domaće mreže. Jer ta domaća mreža danas ne bavi se svojim nekadašnjim poslom, danas se bavi biznisom. Danas su to kapitalisti, oni su prvi pristupili privatizaciji, oni su prvi osvajali vlast, oni su prvi presvlačili dresove i postajali nacionalisti i tako dalje. To je ta ekipa, svi je imamo. I vi u Hrvatskoj, i mi u Bosni i Hercegovini, i u Sloveniji, i u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, svuda postoji taj obrazac. Iza tog obrazca uvijek se nalaze britanski utjecaj i to je nešto što, mislim, treba imati u vidu ako se želi doći do jasne slike. Jer ljudi najčešće vide samo ono što je očigledno, vide prisustvo američke službe, vide američki utjecaj i tako dalje. Međutim, taj američki utjecaj recimo u Bosni i Hercegovini nije bio prisutan sve do 1994. Sve ono što se događalo od 1992. do 1994. dakle vrhunac rata i vrhunac zločina i tako dalje i podjela države, uspostava etničkih teritorija, sve se to odvijalo bez američkog prisustva, samo sa britanskim prisustvom i sa recimo Francuzima koji su obavljali prljave poslove na terenu kao vojnici, a da bi opet bivali u svemu tome Britanci u pozadini. Ali recimo bitna je stvar tu ideja etničke podjele. Znate, to nije nikakva izvorno bosanska ideja, to je ideja koja je došla iz Londona, najbukvalnije. Donio je Lord Carrington na Lisabonsku konferenciju 1992. I to je tada nametnuto kao jedini obrazac i do dana današnjeg nema drugog obrazca. Ne razgovara se ni o čemu drugom, osim tome kako da se dalje podijeli država. A ja ću reći da je taj Lisabon ključni događaj. Ja to uvijek ponavljam. Malo sam sam sebi dosadio, ali eto, ljudi to nikako da se dosjete tog samog događaja. To je bila konferencija koja se održavala 3 mjeseca prije rata, dakle nije bilo nikakvog sukoba. A već tada je zacrtano kako da se zemlja etnički podijeli. I rat se vodio upravo zbog toga da bi se implementirale ili aplicirale, kako hoćete, te mape na terenu. Jer ljudi su bili strahovito izmiješani, osim u zapadnoj Hercegovini i u krajini koje jesu monoetničke, svi ostali krajevi u Bosni su bili strahovito izmiješani. Niste nikako mogli uspostaviti etnički čiste teritorije bez etničkog čišćenja i bez genocida. Dakle, to je sve bio dio Lisabonske konferencije. Sve je to tada nacrtano i zacrtano, a rat je bio samo implementacija svega toga na terenu. Dakle, šta da vam kažem, eto, tu su Englezi bili daleko najprisutniji. Ili možda niko drugi zapravo i nije na relevantan način bio prisutan. Koliko sam vidjela ovog tjedna, visoki predstavnik Christian Schmidt odlazi, a trebao bi doći novi. Špekulira se s imenom jednog Amerikanca, ako možda sad u ovom trenutku kad mi to objavimo će već to biti i poznato. Pa eto, možda sada raste utjecaj Amerikanaca, odnosno će rasti utjecaj Amerikanaca u Bosni i Hercegovini. On je bio jak od 95. da se razumije. Mm-hmm. Ja ne želim da budem tu nejasan. Američki utjecaj je jačao od 95. pa nadalje, od Daytona pa nadalje i bio je jak. Tek negdje za vrijeme predsjednika Bidena ponovo Amerika se povlači i prepušta Britaniji neku vrstu inicijative, a za vrijeme Trumpa dobivamo nešto što
Eto, ranije nismo imali ni u samoj Americi. Imamo jednu privatnu državu. Tako da ja to sada ne bih ni zvao američkim nekakvim predstavnikom, niti predstavnikom američke države, nego dolazi nam nekakav privatni predstavnik nekakve privatne ekipe koja hoće da završava svoje privatne poslove. Ja mislim ako dođe Amerikanac da ćemo imati to. Profesore, moram vas pitati, dok se, da tako kažem, blago rečeno, svađaju u Bosni i Hercegovini tri konstitutivna naroda, da ja sad budem vrlo elegantno da to kažem, Bosna i Hercegovina je svakim danom sve praznija, sve više ljudi iseljava. Da se razumijemo, ni Hrvatska nije savršena. Već smo imali svoj val iseljavanja i to veliki. Što se onda to događa u glavama naroda, ljudi, da zapravo odlaze iz svoje domovine, odlaze od tamo gdje su im korijeni, ali se i dalje su spremni na neki način boriti, svađati zbog, eto, možda nacije. A kada odu, uglavnom se i ne svađaju. Oni dosta dobro komuniciraju kada odu. Vani. Da. Međutim, ovdje postoji taj obrazac borbe za teritorije. Problem je u tome kada je to nametnuto. Znate, sav sukob se vodi oko teritorija. Da. Dok nije postojala ideja da je ovdje treba svaka etnička zajednica da ima svoju separatnu teritoriju, nije bilo potrebe da se iko bori. Možda je bilo neke borbe za utjecaj unutar političkih struktura dok je bio Savez komunista na vlasti, pa eto, neki su se možda borili za utjecaj unutar te strukture. Međutim, nezamislivo je bilo da se ljudi bore za nekakvu teritoriju. Tu ideju su donijeli Englezi bukvalno tada u Lisabonu i nametnuli je kao jedini. I to se samo radikalizira, ide se dalje i dalje i dalje. I to nema nikakvu perspektivu, da se razumijemo. Ako se ide dalje, može se ići samo ka disoluciji države. Ne može se ići još dalje nego što se otišlo, a da ne dođe do disolucije. I sada tu imamo naravno snage tipa Dodika i njemu sličnih, a imamo i snage izvana koje tu disoluciju podržavaju. Dakle, secesija nije opcija koja je u igri, mislim da nikada nije ni bila od Daytona pa nadalje u igri, da nikome nije dopušteno da proglasi odcijepljenje, ali zato se ide ka disoluciji sve dalje i dalje jer se stvara jedna klima nepodnošljivosti gdje se svaki dan crtaju neke nove teritorije, šta će kome da pripadne, hoće li se neki novi entitet stvoriti, hoće li se ovako ili onako podijeliti, hoće li u krajnjoj liniji država opstati, hoće li jedan dio prisvojiti Srbija, a drugi Hrvatska i tako dalje. Sad, može i Hrvatska to ne željeti, može i Srbija to ne željeti, ali globalne sile su se tako postavile kao da je to neminovnost. I mislim da veći dio problema dolazi upravo izvana. Ali šta ćemo, mislim, da bismo se tome oduprli, morali bismo imati državotvornu svijest kao što je Iranci. A ovdje toga očito nema. Prevladava sklonost da se potpadne pod strani utjecaj, umjesto da se tom utjecaju odupre. Ima, znate, nešto ima u onom joj, netko će nas zaštititi. Sad govorim općenito, ono joj, onaj veliki. Znate, oni veliki, oni su moćni, oni su jaki, oni će nas zaštititi. Pa dobro, nisam baš sigurna, ali ajde. Zašto smo, evo za kraj, malo smo takli tu vašu Bosnu i Hercegovinu, ali imam nekako osjećaj, profesore, da ćemo još nas dvoje o Bosni i Hercegovini isključivo, s obzirom na sve što se događa. Zašto smo na kraju svi, evo kad gledam ovdje kod nas u Hrvatskoj, nitko više ne vjeruje političarima. Pretpostavljam da je slično u Bosni i Hercegovini. Ne znam kako je u Srbiji.
Dakle, apsolutno je izgubljena vjera u politiku, u političare. Svi su oni isti. Ogadila se ljudima politika. Vidite, to je izvrsna observacija koju sam i ja ovih dana neprekidno ponavljao ljudima, pa bojim se da me uglavnom nisu razumjeli šta hoću time da kažem. Kada se ogadi politika, ogadi se i država. Ljudi ne vjeruju u institucije, ne vjeruju u mogućnost da te institucije funkcioniraju i jednostavno taj stav svi su oni isti je nešto najgore što se može bilo kojem narodu i bilo kojem društvu desiti. Jer mogu političari biti takvi kakvi jesu, svuda na svijetu su i korumpirani i pokvareni i ovakvi i onakvi, ali postoje ustavna ograničenja, postoje razno razni načini da se na njih utiče. Napokon nisu oni ni najuticajniji u društvu, uticajniji su oni ljudi sa novcima od samih političara. Oni uglavnom političarima daju smjernice kako da djeluju, a političari izvršavaju. Ali problem sa tim nepovjerenjem u mogućnost politike, ne samo u pojedinačne političare, nego u mogućnost politike, to je jedna od najgorih stvari koja se društvu može desiti. Jer onda zaista prestaje povjerenje u institucije, prestaje povjerenje u društvo, prestaje povjerenje u državu iznad svega. I onda se možete predati. To je jednostavno situacija u kojoj bilo ko sa strane da vam dođe i ponudi nacije. Ja sam već rekao da ona nije nimalo svijetla ideja, to je jedna isto artificijelna ideja. Međutim, mi živimo u tom kapitalizmu u kojem su nacionalne države jedina legitimna forma. Bosna i Hercegovina najviše i pati zbog toga što nije stvorila svoju nacionalnu državu, što nismo svi ovdje Bosanci, nego smo pustili nacionalizmima iz Srbije prvo, a zatim iz Hrvatske da kod pravoslavaca i katolika stvore tu vrstu osjećaja da su dijelom srpske i hrvatske nacije, a opet muslimani su ostali ni na nebu ni na zemlji, ne znajući tačno kako da se orijentiraju. I sada bez te nacionalne države imamo to da nam dođe neko sa strane i kaže pa dobro, vi nemate nacionalnu državu, vi se trebate podijeliti. To je čuvena i anegdota sa Kissingerom, koji je već bio podobro senilan kad je izbio rat u Bosni, pa je on pitao šta se to događa, pa su mu rekli pa nekakve tri grupe ratuju jedna protiv druge, a on odgovorio pa što ratuju, dajte im 3 države. Da. Jer u njegovoj percepciji je normalno, 3 grupe će imati 3 države. Sada mi u takvoj jednoj konstelaciji odnosa imamo nacionalne države i bolje je još uvijek da se držimo tih nacionalnih država nego da jednostavno potpadamo pod strani uticaj. Pitanje je jedino što unutar samog nacionalizma može se birati jedna ili druga ili treća vrsta nacionalizma. Postoji ih nekoliko. Mislim da onaj takozvani građanski kakav je po francuskom modelu skrojen da je ipak nekako najkomforniji, što bih ja rekao, za život, gdje se ne gleda ko je kakvog porijekla, ko koju religiju ispovijeda, nego jednostavno svi građani određene države su pripadnici nacije. Mislim da to opet jeste najprihvatljivije za većinu i da je najkomotnije. A naravno postoji i ovaj model isključivo religijske nacije gdje su, ne znam, svi pravoslavci se moraju zvati Srbima ili svi katolici Hrvatima ili svi muslimani se moraju zvati Bošnjacima. Ima i taj model, ima i model čisto etnolingvistički kao što su Nijemci stvorili. Međutim, poenta je da kad imamo taj model države, da opet uspijemo unutar samog društva stvoriti jednu strukturu koja
neće biti isključiva, koja neće biti prema manjinama isključiva, koja će prihvatiti sve ljude koji plaćaju porez u određenoj državi, koja će ih prihvatiti. I to je još uvijek bolje da takva država postoji, da postoji povjerenje u njene institucije, nego da se kaže, ma svi su oni isti, ništa to ne vrijedi, hajmo mi, ne znam, pristati uz Ameriku. Neće nam nikad ni Amerika ni Europa donijeti ništa dobro. Samo će nas još gore eksploatirati nego što bi nas ovi domaći eksploatirali. Tako da Već mislim da je vidim sad. dilema tu prilično jasna. Trebaju ljudi malo se presabrati i shvatiti da ih drugdje ništa bolje ne čeka. A naročito ako drugi dođu da im nešto nametnu, da ih sigurno neće ništa bolje doći. Da, već vidim da će se neke od ovih vaših izjava dočekati na nož, ali dobro, rekla sam, razgovarat ćemo nas dvoje, tako mi se čini i u budućnosti, ne samo o Bosni i Hercegovini, nego i ostalom. Ja uvijek moram reći, kako se kaže, 3 konstitutivna naroda, svaki narod svoje pravo, pa sad, ma kako tko to shvatio. Svi imamo svoje pravo pod kapom nebeskom, zar ne? No, naravno, o tome i jeste riječ. Da. Ni o čemu drugo mi nije i ni za što se drugo ne borimo. Ali eto, problem je kada sistem uspostavi takvu strukturu u kojoj jedni imaju sva prava, a drugi postepeno gube O da, ili ih sva uopće prava nemaju. koja imaju. Da, tu ću se složiti s vama. Profesore, sati 25, dobro smo mi to od svega pomalo. Na kraju smo završili na balkanskom loncu, kako bi se reklo. Pa eto, šta ćemo, uvijek se čovjek vrati kući na kraju. Da, tamo gdje su korijeni, je li tako? Hvala vam najljepša. Hvala vam najljepša. Evo, na izdvojenom vremenu i na svemu što ste danas podijelili s nama. Hvala vam.